Hello perang sakani konum chakswa sample til formula channel onar perang dalni tarik de 31 1 month 2026 mo de dalna ba angana smana angni formula ni gitaw nathaigen je mangan nasmang angni formula mang apsano ode nasmang target rang meligen chmo ode nasmang dalo ba khalna gita managen mo de dalni isaprang kho natnas khang mijalni result kho niplat namo mijalo de first to beta khalana First to 57 khalamo. Second ode beta khala 30 khala. 30 khala. Yana asmana 30 khala second ode 30 khalga ode angana asmana 30 ko direct number lo nagnang. Aro first ode asmana 75 ko sa anga hit number lo na chimo. 75 ko ultai khalgbade maning naba donga deba ulta gija khalgbade siai genok mo jibongbo dalna angana simangna rabenga je mangan angni isap aro formula khona simang khalnaska khalna gita mangen yan nasimana ultai khalgbana khne mangen deba ultai khalgija gbade mijaloba manjawamo jibongbo angana simana dalo house ending rangkho ona chengen je mangan house ko khalnaska house ending oni ko thari khalnaska siman thari khalna gita managen mo de gatal pa manderang ni video ko namne kenchimo ode angni channel ko ba subscribe khai donat pa chena sakanti kon molmolamo de dalni house ko angana simana rabenga je mangan dalni house ko na simang khalnaska khalna gita mangen dalni house to de angana simana angni isapi mangamanoni ko angni formula ni gita nasimana onatronga je mangan khalnaska khalaibo perang dalni house de dalni house to de nasimana anga thari bengamo anga 0 ko mana 0 ko mana 0 ko mana 0 7 0 aro 7 ko mana mo je mangan nasimara naska raini bo ending ode beta ko mana na anga 8 ko mana ne 8 ko mana 2 ko mana mo je mangan house ending oni ko thari khalnaska nasma thari khalna gita mangen dalni house khura nakpade nasma je mangan house khura naska 0 mung 7 khura nakta mangen ending de nasmana 8 mung 2 mo je mangan house ending oni ko thari khalnaska chem nasmana yano mungchigni gutyong khatken khangpa house ending oni ko thari khalode 7007 dake khalbo 8228 7887 0220 0880 7227 yano nasimana mungchigni gutyong khatken house ending oni ko thari khalnas kode nasiman thari khalna gita managen mo de dalbanga nasimana yan phangna house ending oni ko khalgbana de anga nasimana nammen thari ata je mangan house ending oni ko thari khalnaska thari khalai bujok da anga nasimana dalni pial number ko natnamo yan antide yan dalan last kapa ongingjok aro dalan ya jani de bo naba bo ningjok mo je mangan nasimang dal raini naska raini bo yan sombalore nasimana gni tarikha ongai nokmo jibongbo nasimang khnalo de rubibal khnalde nambal dongjawa je mangan nasimang dalo khalnaska khalnakta managen mo dalni pial number de mungbong anga select khaira bane dalni pial number lo de beta khwanga nasimana select khaira bara double 3 ongjamo 1 2
double 2 double 4 double 9 double 8 ya khora ini bomo dalni pial number ode perang uni khode na simaranga pial number kho ya double 2 kho natinga angni isapni geta ya double 9 kho natinga ne ya menggeni kho na simara ini na geta managen je mangan rana skachem rana geta mangen anga na simana yan menggeni uni kho mengbao ni kho menggeni di selekai onatamo de da ode anga na simana dalni direct number kho natna je mangan direct number kho khalna ska khalna geta mangen dalni direct number ode dalni direct number ode beta kho anga na simana 6 house ni kho selekai ra baramo dalni direct number ode 60 62 69 64 68 68 ya khona simara ini nata managen perang uni khode na simana ya 68 kho natinga ya 62 kho natinga mo jemangan na simang direct number ni kho khalnaska khalai bo da ode anga na simana hit number kho natna dalni hit number lode amangsa house tu ni kho select khai ra barane dalni hit number ode 9 house tu ni kho select khai ra bara 91 95 96 93 91 ya khona simara ini nakta managen perang uni khode je mangara naskachem ya na sima ya 96 khura ini ya 95 khura ini mo ya menggeni khona simana angni isap ni geta natinga de dalni isap de yarangan anga na simana jumangkho aga nathaina mo bija thamo angni jumang nakapade na simana ndake nika je manga jumangkho phi ra nako de na simara na ta mangen mo daode yano mandim yasade biapo saksan tusingachemo saksan tusingachem daode ya tusigpa biapora nara mande sakatham yasarare ibai bikhora sam'a chikchi khalakna ni mang ya changgatham bikhora phudapingana mo bikhora phudapingana yano changgatham phudapingan dakeni kamo ya miasani tusigpa gombol khusako changgatham sam khalakna ni mang phudapakho nikamo jumangchin dakeni kana simang daude ya jumangchi angkhode sam khalakna mengani mang biara maibache saksa sakabana biara reporting achem daude reportero wa mandirang ba khna saksa jamanode khna saksa ni gaman noksa chiri angimang ya sakani mandiara mura gigani dongana ya mura o miasaran saksa gisa takemang asongingamo daude na simana yan angni jumang khode nammerong thale aga nataha je manga na simang jumang khora na khode ra ini bomo dau ya mandi saksa tusigpa o ya sambijak kho khangtham akemang bini khombor khosako dongobade beta ongen 63 ongna ba dongmo
63 aro 82 ya mura asong bade 82 20 itonggen na simang ultai khalnas ko de khalini bo mo 82 28 yan da gonggen yan na simana ya ko ultai khalo de na simana 36 bonggen mo 36 take je mangan ya ko ulta gerke khalnaska khalini bo mana simana double 6 onggen ma ya mi asa rasa bisona sakatam ri bani gaman hada ba sakobade ya bini dongsuk bamang ya bi apo rusuk bamang de sakbre ga kamo haida na simana maiki khalgen angade anthande 64 rangba ongna susu dakene ka je mangan na simang jumang ko phina ko de phirai ni bo jumang de an namme ni kamo da de muradi itri ronga ang ni jumang nakar khatan 82 20 itong na bodonga mura o sakni mande rai asong ingamo yan dakene ka na simang ra na ko de rai ni bo jumang khode angana simana nekani sumayode agana tayamo daude je mangan na simang khalnaska khalini bo je mangan jumang kho raini naska raini nakta mangen aro isap ko ranasko de na simang isap ko bara nakta managen mo de da alni video de rangsan nispa sakanti ko matela